birakwanka bakaguponda bakaguponda bakakwaga ariko iyo karonka sanga mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana barakwanka ikagukunda bakaguponda ukaduga bakagupyonda ukaduga karonka sanga mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana Imana si bayari Imana si dagoni Imana si Imana si nanyama Imana si amede Imana mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana si konzo Imana si namimi Imana si fiko Imana si konzo Imana si kakuda mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana mwamvugiye ati Imana Imana si gayere Imana si narandi Imana Okay, aho nyede turagushima mwami kuko washoboye kuturinda waradukomeje igihe byari bigoye erega si kubwacu ni kubwawe mwami turabigushimiye uri umwami w'abami warakoze Mana ineguro yawe ni nziza 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 warakoze kuturinda we wafashije Lavine wacu warakoze kumuba hafi mugihe abandi bamuta warakoze Mana ineguro yawe ni nziza 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 Fisimana Fisumuzigamye Madizo sangikice. Hola guys, turi muri tournage y'urugo series. Ifiriti y'ibitoki hamwe n'inyama de la viande. Turi muri tournage ariko kandi n'umunsi twakwije 100 kuri YouTube channel ya Fanny Lavine official baratuzi. Yesu ni burende satani ni pistole ninde wabo ni pistole rasa burende nyene urumva turaryohewe tuna enjoy today. Iyo ntambwe nari no twateye wafate hariho nk'uca ashobora kuvuga ati none sankase kwa sanka ariko ni intambwe ntibyari byoroshye kugira twafa igihe kino gihe ko irakora nibaze impamvu ntarazara mu mutwe mvuga ati Yesu ni burende shetani ni pistole kubera ko Yesu niwe yamamagaye iziranzanira n'abantu nakwitaje
mpenzi wangu nakuhitaji. Nico gituma rero uyu munsi navyeti nukunwa kavinyu nakandi ariko shanshimira abantu ukore bandungikiye amarimi kasha hari abantu bazi kubona umuruho wacu bakaryoherwa ukuntu nyene ngo tutabicisha irungu ukuntu nyene twakomeye bituma nabo bakomera mwakoze cyane kubera mwebwe turiko turacelebra nako ariko ukucelebra nyene nakamyene kakavigire tukuze kubera ko bashira he munyama nyene turi benshi kubwo nje numva twahura n'abafana twahura n'abakinyi bose twagiye turakorana tayari fiko wabonye fiko agari aneka bako akantara gakurako okay ya ini abagabo y'abadamunika arita niyo y'abagore oya iyi ni yanditse ko we ntati rukundo ije ni heaven regare niyo y'abagore be kwenza bizina ry'umugore nibyo tubashimire mwese mwatwandikiye felicitation aba ndatu nebe uniyo shiri wakwije sanka nakwije sanka kweri nkiri muzima I gotta give you some uwo mwaka mutanyambia congratulations mpaka kirewe fiko bende kunusuka nje n'umugabo w'umupolisi hago si n'umupolisi baratutse people ni de kana pem gisitse rero muri nage Yesu umubu hagiye mu era wa mugabo mwama uyu mubu ndabonye umuntu yabuzanye abere ndwaye yes abo yawutumye abere ntezi nibi mugenzi mugafiko nzi gutanga keya akara gusukira cakuwa mbega umugore w'umukunzi w'inda correction les femmes kwizina rya data maze usuke kiduke akira ni muzuza reka usikire ntabwo none utuduntu wona nuko ushaka wo kugira baje bakuturita oya jera ngo isigaye nje ndayinyu duke nagenze ndabona nadukereka mwarakoze kubana nacu cheers ariko nabandi ko baratona kuri cheers guys thank you thank you for support ntamunagira cheers ntacana barabitse ugasi n'ibintu aho byanditse ugute cheers ufunwa ukacurya n'imboga wanavuga cheers ukaciba kurya n'imboga niba ari imboga ikana naho wumva umuntu wacu mwarakoze kudushigikira no mubanda mudushigikira turatanguye rero ntabwo wavuga ngo turashitse rero ngo urumva ngo kiniki oya twahora muri maternelle cyangwa primaire ariko tugomba dutangure rero fire niko ndavuga ati uwo mwaka Imana ishimwe mbwiye wa congratulations menshi kuva kwa kabiri nara ingo bebe ndagusomeye warandongoye Usirazwe nakonga abantu babo nene bambwiye felicitation ndakurongo kuva mu kwa kabiri ndakurongo aya nikumbesheje ndakurongo mu kwa gatatu kwa kabiri twaza sasa hivi nyabandi batanguye kwandika felicitation kuko ava ya etage vile bari bazi ko ari filme mwaka vinyo ndazi twavuye ku rero uyu mwaka no mu minsi za muri mukumbwe ya felicitation yindi felicitation kubo uwo mwaka ndukwa ama felicitation manini kuza iyo yindi tomboza ari mukuronka urimo gukoresha uyu mwaka ni felicitation kubwa tu nakubani sio za brofa za blebebe kasi zo ndiza felicitation tegerezwa kuvuga cyangwa nyene ugahora mugabo wabonye ugayihora
wewe hari intaye badahisha nawe wabisha gute binajigaragaza ya ndirimbo avuga ni ngwiki hari indirimbo karera ese ni burenge yijyanye baratutse iyi mibi iratwishe wallahi turaba tugwara marari hari imibu none bashaka kugira kankonso ndimo ndavuga ubukiyo ndashaka kugira kankontre n'abakunzi banje mwisanzi bavuze fana bavuze umufana bavuze umuntu agufana tu umuntu akunda byiza akunda mu byiza ariko agenda bitabakunzi kubera ko kuko ndase abankunda no mu bibi hari bibi waciyemo cyane genda se inshuti mizi kajya kajamo inshuti mizi atari inshuti mababa ariko kuko harabaho ibihe byinshi inshuti mababi nyene zategetswe kuguruka zikagenda ndanabashimira cyane rero ndashaka kuzogera akankontre n'abakunzi banje aba nshuti mizi tuzogere akankontre vuba uwumva abikeneye yonyandikira akambarira hama tukamubwira ibisabwa murabizi yuko ubonye ibintu bigoye nyine kandi azi uko atakwicara ivo twicara azi uko turagira akantu nk'aka nico gituma uzoba akeneye kuza muri iyo kankontre azanye kakunda zirakumya nuko rero baratuzi vuga ijambo rimwe cyangwa mara tukibaza kandi Okay. Njye ntangura umunsi wa mbere filime ya mbere yaciye kuri Fanny Lavine official. Bakinanye nyine banje. Ya mbere nayikinanya. Utubwira titre ya. Ya izaziga z'amahasa ko dushaka umuntu. Nishura kwa ati. Amahasa. ishwana zikibazo kubajije wayikinanye nabande yitwa gute Nako nkatuye iya mbere nace kuri YouTube channel. Ni ntuze bijya byo ubudasa bw'amahasa. Haro iyo nakina DJ ndi Fanny Lavine. Ngaga chanze ndashamo mu kumwe cyangwa babiri. Hariho baba mahishima yo jambo sana hariho abitwa ba Dani ntibagikina hariho abitwa Dani wo mu rugo oya n'ubundi yitwa Dani hariho mukaje murambesha mubwira mvuge kubera inyama muco muzima nyama ziraheze ntabwo rusubira rukorera hariho Nyama z'abagore abagabo ni mama mukwiye kugira hari uwamujama be twakindana muri gezeho yitwa nde Stani nane twakinanye na Berindu wayo nazi ko ariko na Happy River imana yamugisha Happy River ndakwemera ndagukunda nabagize mariage no antumira ibyo ni biki Happy River waragize mariage no antumira pre ngene prema kwari guterera basi ni ntuze ibyo twinwera tukabyizanira Happy River kubona agira mariage ntadutumire birababaje ariko kandi mama yishima wereva uko mama Tanzania Stalin nawe asigakorera muri Congo Abend wayo nawe no muntu wacu twasubije big up sana Dani nawe sigaba number za Dani ari Zambia ari karondera amafaranga hama Fanny Lavine rero nguyu yarose agashimwe kabana 100 bamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube nage mu bantu bakuze mu kibuga cy'abantu bakuze mama wabo mu kibuga cy'abantu bakuru yitwa mama wabo so iyi rero akanagashimira muhaye ko kumushimira thank you bebe iri cupa ritahana fiko sasa ladies and gentlemen ku bakunzi ba Fanny Lavine no ku bakunzi ba Solution Cup muri rusange turi n'iteka n'umunezero ntangere turananezerewe imitima yacu iranezerewe cyane
kuba umukunzi wacu Fanny Lavine directrice abatwafa yakwigije abantu 100 bamukurikirana kuri YouTube aho nishize mu yandi platform kubera afise ni platform usanga afise abandi bantu yuza sorry fiko ni bagomba kunyica urumva rero turanezerewe ariko kandi turagusabye ko tuguteye intege ntaba ari izo ndoto zagushikana bihungijana cyo umva yuko menga umeshafika mama bado tungali ku zero tunaanza sasa kuonyesha vipaji bado safari bado nuko bavuga iriya ndirimbo safari bado reka turirimba tubiri canke dutatu tw'amashimwe hama after shaduha umusole fiko avuga ijambo Yesu ni brende Dani ni pistole Ninde yabonye Pistole irasa burende 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 Irasa burende Pistole irasa burende Wazima wa milele ni wangu wazima wa milele Yesu ni wangu wazima wa milele Yesu ni wangu wazima wa milele wazima wa milele wazima wa milele wazima wazima ase nilifurahi sana waliponambia twende nyumbani kwa baba, nikacheka sana waliponambia nyumbani kwa baba, nilicheka sana waliponambia sanka imenea sanka imenea sanka kibega sanka Sasa people ngeni nilimeze nilifurahi sana waliponambia sanka imeenea sanka imeenea sanka imeenea oh sanka we imeenea sanka yo nilicheka sana waliponambia sanka imeenea nikakunya sana waliponambia sanka imeenea oh sanka we imeenea oh sanka sanka imeenea sanka yo some people no kutoka tumejia tukiwewe ni kuisha anyway sola jewe ndashimiye Imana ndashimiye Imana cyane gose yiyumviriye kuri sinema ndundi yep kuko namamvuga ati bino bintu birasaba umuhamagaro rero Imana igihe yiyumvira kurema Fanny Lavine bugiye ko yiyumvira kuri sinema ndundi so ndashimiye Imana yiyumvire kuri sinema ndundi kazana nepe maua yangu nepe nawe nikupe mama watoto asante kwa kunipa hiyo so reka turagushimiye Fanny kubona waremeye guhita abo muhamagaro thank you kandi ikindi naco ndazi ntihabuze ibintu byinshi bagiye uracamo sana kandi bibi sana cyari gutuma ubiheba baramukiye abarex jana abarex sinema ahora abarex Zeko kubera sinema abarex baze Zeko sero umuntu mwakoranye mugatandukana mwakoranye cyane mwagenda ame
hari umu ex mu kazi Okay, mu kazi. Ex partner. Okay. abahari Abandi mwanakundanye. Bande. Akwambaye kutabivuga. mutubwire neza Sawa, ibwire Shafiko. so courage Thank you. iyi ni intango ijya sanka nyene kijye kimwe n'inyi ko ari rimwe nyene Yes. turateye intambwe ya mbere izi ni intambwe ziri imbere kandi zozishika ko zoshika ushaka Amina. nizira yuko nyene kugimana yagushikanye ngani kuzoshikana n'ahandi muri byose nyene cyo yakibicimana kandi turashimiye n'abafana badukurikirana ibintu byose Mwamvugiye ati Imana Mwamvugiye ati Imana Mwamvugiye ati Imana Nirakwanka bakaguponda bakaguponda bakakwaga ariko iyo karonka saga Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati barakwanka ikagukunda bakaguponda ukaduga bakagupyonda ukaduga karonka saga Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati Imana si bayari Imana si dagoni Imana si Imana si nanyama Imana si amede Imana Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati Imana si konzo Imana si na mimi Imana si fiko Imana si konzo Imana si kakuda Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati Mwamvugiye ati Imana si gayere Imana si narandi Imana Yeah. So thank you. Fiko ne wahejeje. So thank you. Wahejeje. None inkumige nditavuga. Kumevuga. Ego muvyeyi mama reka tuvyine. Turi buvyine gose. Maze birebe. Inkumira ivuge. Ndavuga nawe gahunda. So guys, first of all, want to kumukeza my dear sister, my dear ndachavuga my friend, my dear sister, my dear Dola mom, Dola mamu, yeah, mabuja mukuru wanje, yes, ndakurabira. okay. Mama wabo, mama lao, ubu vrema urashikanye uri mama now. So turabishimye cyane kubwo gukwiza sanka kwa Fanny Lavine official. Kujya ntihari twebwe cyane ntihari we ntihari mwari gushobora kuza ariko izo sanka ntizikwire ariko Imana yarahabaye yaragize kurura nzari Rebana nyuvuga ni Imana yarahabaye Cyamushaka nkakanye. oya fiko Imana yarahabaye none umugabo w'isabo n'ibibi Imana yarahabaye none mama lao arakwije sanka sikugiwe ni kubwa twese kandi ni kubera ko Imana yadukoreyemo twese tuba bakunzi biwe kuvuga hatabaye abansi ni kuri jewe mpora mvuga ikintu nje ndashimiye abansi biwe ahubwo kuko abansi biwe nibo bamupucin sana kugira ngo amenyekane abamuvuga muri kote negative jewe ndabashimira cyane babaha ayanyu mashugwe kubera ko vrema iyo mutamuvuga ko ari umuntu yamumenye kubera yumva bariko baramuvuga negative urumva atuma yongera muri cagitigiri ca sanka rero mama lao ntabwo ubaye umuntu wa danje kubera ko ukwije sanka ahubwo mbona yuko umenga uratanguye ya ucukora cyane kugira ngo why not 1M 1M 10M. Oh yeah, reka tumanje duhere kuri 1M. Why not? Kuri kimwe kimwe. Why not? 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Atabuse bien sûr que oui. So congratulations. Very mana ikujimbere mwese umutima urukundo ufise nubwo benshi babona ukundi ariko batajijo ikikurimwo
ukigumane amen hanyuma kuja imbere muri famille yawe ubunye kugatunga urugo urugo rwawe umugore w'ubwenge bebingo yubaka urugo rwiwe atagusambuza ayiwe maboko so mwarahezagiwe ahubwo imana ikomeze ibongereza I love kukuvuza amajambo meza kukuvuza amajambo meza ndaguhaye mwene wacu yara ngo ndaguhaye mwene wacu fiko ngwe yumvise ibintu byo kurongora ngo ashayiro none ko nk'ubu yari yirutse ashayaba yariro uracyari miziki kuvuye umunsi fiko yarabimbwiye ndagushingije kwa Krakunda yabwiye ko yumvise ibintu byo kurongora bamaze kubona aho Krakunda yambara impeta Krakunda urabe nzambara nga mwohindura je nkuranshira haje nawazanje kuyashira nuni mfanyikije ntaco reka kuru twongere mutaha umunsi wa corde warakoze mana integuro yawe ni nziza 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 wewe wafashije rapinayo kugisa nka twarose ndagushima mana haleluya kuguyu umukobwa wawe wacishije mu ngo tubera umunezero amen warakoze mana integuro yawe ni nziza warakoze fiko nyaruka utera igitero cyawe integuro yawe ni nziza warakoze mana integuro yawe ni nziza warakoze mana integuro yawe ni nziza okay aho nyine dugira turagushima mwami yo kuko washoboye kuturinda waradukomeje igihe byari bigoye erega si ku bwacu ni ku bwawe mwami turabigushimiye uri umwami w'abami warakoze mana integuro yawe ni nziza 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 warakoze kuturinda we wafashije Lavine wacu warakoze kumuba hafi mugihe abandi bamuta warakoze mana integuro yawe ni nziza 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 warakoze mana integuro yawe ni nziza
twiyongere. nibaze kumusizo bandanye. Yeah. Bandanya. Tunaendelea. turiyongera iyi ni avangu Iyi ni avangu. turiyongera Can you imagine rero ikirori cyanyama Ntibavuge ngo twashyizeho joriji. Ntituvanga. nuko muratumaze rumwe. Iyi si joriji. oya nitwabigure bumva So guys, we are finished. thank you Wajeje. Thank you. Thank you.